The leaders, Mizura and Barac, these guys doing a cracking job. Tonko Barac i Marin Mišura hrvatski su jedriličari koji zajedno jedre u klasi Zvijezda. Nedavno su se vratili s Europskog prvenstva u Njemačkoj, a za našu televiziju otkrili su dojmove s tog natjecanja te još puno zanimljivosti iz svijeta jedrenja. Vratili smo se iz Njemačke, iz malog mjesta Flensburg, super, završili smo 9. Konkurencija je bila, možemo reći, jaka s obzirom da je Europsko prvenstvo i da u klasi jedre, ajmo reći, krema što se tiče jedrenja i klasa nije olimpijska, pa prema tome još veće značenje znači jer imamo 6-7 svjetskih prvaka koji su bili na olimpijskim igrama, imaju medalje s olimpijskih igara. Bilo je posebno zbog tog jer su stvarno vremenski uvjeti bili potpuno drugačiji nego što je tog trenutka bilo u Hrvatskoj. Bilo 38 stupnjeva, mi smo jedrili na 18 stupnjeva i vjetar je stalno mijenjao smjer i sa jačinama od 20 do 35 čvorova. Ova dva jedriličara itekako se dobro znaju. Već dugi niz godina jedre zajedno. Marin je bivši reprezentativac u klasi fin, a onda je jednoga dana odlučio zajedno s Tonkom prijeći na klasu star. Ja sam nakon srednje škole otišao na studij u Zagreb i nisam imao zapravo više doticaj s morem osim preko ljeta. I prije sam kao dijete jedrio i zapravo nakon toga tek tamo negdje sa 30 i nešto godina sam se vratio u jedrenje. Nažalost ne na vrijeme sa ovom klasom Zvijezda, star klas, koja je zapravo bila veliki izazov. S obzirom da sam već prije jedrio, 25 godina sam se bavio olimpijskim jedrenjem, on je kupio brod i došao do mene da bili nas dvoje krenili u taj projekt. Ja sam se malo dvoumio, odnosno nisam se dvoumio, bavio sam se, jedrio sam u klasi fin, imao sam neku kampanju. Kad sam vidio da tu stvarno više ne mogu ni financijski, onda sam rekao zašto ne, ajmo provat. Jedno novo iskustvo, star klas je dosta zahtjevan brod, nijanse odlučuju o svemu i mi u jedrenju uvijek kažemo da je to neki, ajmo reći, doktorat jedrenja. To je bio izuzetan reprezentativac u jedrenju klasi fin. I sa završetkom tog njegovog dugogodišnjeg ciklusa i olimpijskih pokušaja odlaska na olimpijske igre u klasi fin, ja sam ga pitao da li bi mogli početi zajedno jediti u Zvijezdi i on je pristao na to, međutim to je proces koji zahtijeva neko vrijeme, za nas je bio prekratak, nekih 2 godine, to nije bilo dostatno da ispunimo normu. A nakon 2012. nažalost klasa ispala sa olimpijskih igara nakon Londona i eto, nije nas pružila prilika. Mi već jedno 7-8 godina jedrimo i svjetska evropska prvenstva i ima jedna regata koja je u Majamiju, koja je Bacardi Cup se zove, ona je dosta stara regata, sad je prošle godine napunila 100 godina i tu bude 70 do 80, neka čak i 100 brodova. Tako da te 3 regate godišnje uvijek zatvorimo, plus ove još neke male koje nisu toliko atraktivne, ali zna biti dosta dobrih jedriličara. Problem im jedino stvara trenutna udaljenost. Budući da ne žive u istome gradu, treniranje im je ograničeno. Ja živim u Splitu, Tonko živi u Zagrebu i to nam stvara problem jer moramo se stvarno organizirati da bi imali, vikend jedrenja. A jedrenje je problem što morate onda gledati vremensku prognozu jer glupo da on dolazi iz Zagreba ako u Splitu nije prognoza povoljna za trening. Tako da godišnje ne uspijemo napraviti dovoljan broj treninga koliko oni svi ostali rade. I zato ovo 9. mjesto na Europskom prvenstvu je stvarno dobar rezultat. Klasa star, pričaju nam Tonko i Marin, izvorno je američka klasa i njome većinom dominiraju Amerikanci. Kasnije se ona rasprostranila po cijelome svijetu. U Europi je recimo sada gro jedriličara koji nastupaju u toj klasi i to mahom sve velike zemlje koje su u olimpijskom jedrenju visoko zastupljene. Znači od Evropljana, Englezi, Francuzi, Njemci, Novozelanđani, Australci i Amerikanci. Recimo, to su najjače nacije što se tiče jedrenja uz Španjolsku. I svi oni imaju svoje predstavnike još uvijek u klasi Zvijezde. Svi su zapravo bivši olimpijci i osvajači medalja, tako da je konkurencija jako velika. A što se tiče planova za budućnost, spremno odgovaraju. Ova sezona lagano završava.
Za sljedeću sezonu opet treba napraviti neki plan i program, pokušati šta više trenirati, znači da nam se poklope vremenski uvjeti i slobodno vrijeme, da neke stvari koje nam zapinju na regati da ih pokušamo poboljšati i krenuti u sljedeću sezonu. S izuzetnim jedriličarima kakve ima Lijepa naša nema bojaznosti za budućnost hrvatskog jedrenja, a Tonku i Marinu želimo još puno regata, dobrih vremenskih uvjeta i sjajnih uspjeha.